Usuka paglongkam aropen paglongkam along wo voka khanve rumapi chainong chelong ai hoi ke pangreng aputhak seke kipi Silunijan High School along BPL pen alo soso martompan cycle keron Buklerong supialong ka petrol diesel ador ke bad aputhak aso tumpen ningkang samse kachepaklang Ada bertalong pen eli berta thanbang thare harmony be non bertang ton pen arjuita asuka paglongkam aro amai pen non hedjong paglongkam along wo voka hanwe rumapi chainong chelong koson kolana pen se ale chepalong thekjima laso puthak sike pipon Paglongkam Juniors Academy ahemalong kipadra sike Animal and Husbandry and Veterinary asal kama doktor atum voka hanwe ruma piara pen chainong kapangreng pen ale kipadojia phan sike thanpon sike kipia sailong pachton dun pen hem kipangrem apia phan ingprim ta pipon thu ingprim kipia sailong mridul brahma saitangiri basumutari krimdun brahma tum chirapchitodun Silunijan High School arong aruni phaing kora ke thom arni tilisi opor malompen bangthong ke prap ho lochar leo soma tung phan diopani MEC mukut mahanto aridang pen cycle ronpon Cycle keron ajame along VDC chairman Sonjit Lekthe Silunijan High School headmaster Mohindra Gogoi SMDC Amaipu Bawan Kumar Atum Cherap Chitudun Lapen Lothan Bang Atum Amor Sharma Thomas Terang pen Chenglok Locharli Klimsomar Apia Potum Chetong Dunsi cycle keron pon amailong RD Pidun MEC Mukut Mohanto Ahin pen lamthe ke jai pon ke labangso cycle government pen se akerap nang pipon lo bonta akejoi pen keron a cycle buamat chirim pami medet ke chokche pusi locharli klimsoma atom phan than pachini pon lapen non kep ang deng kacharli bom ari so jangtum sadlang along kecheng si ang deng chepalong dun thek bulote nilihin pen akerap Pajir ponji puta lamthe jaipon anparta lo charli anathu charli pamenangji puta than pachini pontu pinan alam ke than parit pon pen cycle keron pon amailong mesen ingsamjin pen pachun ponlo Bokulia rong supialong aruni phaing kora ke thom arni all Assam Student Union atumpen petrol diesel ador ke bad aputhak kache songa sai kedeng pona berta karnu salo berta nang pale petrol diesel ador kijum ji kalisi ador ke pabat bom ajok India angkang pi prekja mahawa along hamphang asong pen chenglok pinan asong atumpen ningkang samse chepaklang berta long lasonsi Bokulia rong supi NH 36 kachelen outward dialog all Assam Student Union atumpen kache songa sai padopon Asu Buklia Regional Committee Tumpen Central Petroleum Minister Dharmendra Pradhan Ami phi mege kai asai padopon pusi birta ridunlong Non malam sapor pandina pramai birta mungton poriksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubo Sports Restaurant Lounge HRSJ Complex 2nd floor Dharamnala Road Difu Karbi Anglong the first and ever sports lounge in town tune you up with live music Dead to inject jam pad and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubo Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputat berdalong bangtulo dipu PHE IBL long aruni phaing kora hiniarni analo porpai krehnia pormalong KPLT kachi apkang ton lapen KSA inglong pho KFA KSA Lamding Road Katsa Kupa tum angbong mai kepadopon BD Sore Kachipachoy Amai Kipadupanalong KPLT Rapkong Chunbang Songri Sokhroni Hang Pensi Mai Chari Ponlo Lapen Labang So Amai Long KPLT Kong Chunbang Gojaru Hanjang KPLT Home Secretary Songsar Kathar KPLT Dihin Rimbang Bajong Terang KPLT Deputy Borkiri Timung KPLT Commander in Chief SJ Jang KSA Amai Phubijoy Be KFA Dunmai Phwabinash Ronghang Kopa Pen Long Sing Phang Chatum Chutong Dunsi Non Kibang Chia Por Hut Koson Pensi Karbiang Long Along Lip Herang Lapen Kaching Thur Amo Aprangan Kipon Thekji Malahaya Puthak Mailong BD GP Seroy Padopon Ini dak dipo IBA PSA IBA long itu jeng vai lam theke pini Karbiang long Puthak alam sini itu jeng vai jene itu inglong ke dopen dak khoi ki bang penalang nitum pen ke jeng ki chethan nang sot alam theke la pen lo je ke claim ke dam pen jang jenglok Pirhe homoisia da koson si ilitum Karbia khai ke cheng thur thai jima uban sin ilit alang litum pen ne tom ahin pen alai litum man cheng ki chethanong Thongnok Benglis High School Balipathar along aruni phaing kora ke thom arni ingdeng sir cap lapen ingdeng cap kacharli also sumar tumfan cycle keron pon asai ke padopon birta kat news pherang ke ananterang pen berranang pale Akijoy pen cycle kiron pon asailong alhi sarpo man pen number 22 Sarupathar constituency IMAC mate EM Jagat Singh inki chitong dun lapen bangso amailong VDC chairman Riso Singnar Ratsai Klem bang atum Hunaram Signar Samson Timung Khirambe school headmaster Bordili Terang SMDC amai pu Jameson Timung pen chenglok ongdung RD ketu abang phubang phetum chitong dun Ada berita bangla pasikang ton ponegla dome thangme karton